fidie so ebro so se ensem ekotwi kwa breman ensentrefo ekrukra koka ama eyesamfo Yewura Asante Yeboa Benedict wasem fikwa wode ama yen so no na enne anopa ye de abetena se a ye bekenkan e de ama mo sekase na ye akai sensem no edoso de di mo atintiman no ene se ye kasa ya panyimfo ye sikasem nsem so me kire sikakokko mo hwe so wo mai mu no wonom e de atodwa se yabo ye homoden e wo godu ensensem ho broni fita abo Professor Frempong Waten abaso na ye be konsem fufuro mu enroda na Ghana nyina eyisi wose wo hwe no waduadua enua enanso Asante mantem ase no de koye no emu nsem nyina e wo hase no ye ko sunwane na presbya sore a prisoner for wako wo momwa ayi ebi afri a prison adaponoji enroda eduaye eho ensem ya nam so Association of Great Ghana wonom so e de ababe to dwasa aban no wayi wonom ayipemu bia emu nkyeremu e wa ha St. Louis College of Education e wo Kumasi hayi na wosra ban se atie bi ehia no pa enti wonko wo moa na aban ejapade ene niam ahodo ya wo pese ototo edema oman ni nyina ne ye wa abadwakuo ya wo mu hweso ene wonom ese wo efa abefo kwan so amanam so nhyiamude bi akoso ya emu nsem nyina beda akire ede amamo afufuro bi ka we ya dano kase na ya de abesoma no pa no sia brem osaya abwaji oforisuo ena oyine ire ma me akua yeboa esiama na ya kai se obetimi achi ya e wo Sompa 98.9 eno e wo bunu mantam kropon kum sunwane emu sunwane eye Sompa 98.9 sanso na bunu apoye mantam mu ekuro ye fra ne nkranza eye Sompa 90.7 wonum nyina eto kase apete ama dehye ya wonum so sa wo achichi ni pinche nyina no waso etimi atibi Facebook no eye Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 Sompa 93.1 YouTube so eye Sompa TV www.sompaonline.com so obetimi afa ho na watie ye online afa ye hwe na ensem ni kiremu nyina busia yentimi emfa enan mo ye hwe nsem na se e de free Ghana ye sika kokko ho ensem so ene e free tetetete nyina no sika kokko ya de atimi abo wo mayi ade ye chibra mo ba ko pa ye timi age ye din e wo wiase ama nyina na kantite kura no ene godui wo bo my Ghana din na ese godu etwa so eno na atimi abo ya be atimi akekere wo mayi abedum pempen so ye droi na esanse eto da bia na eho echi no ahwo kakra sore ama eho dwade no so akofom kakra nte no na se be se mfimpi mienu ne aduonu ekwo ne nyina no na chese South Africa ena ye ka oman ya wonum edi ntintiman e wo godum a na wonum atam ede abo wonum bo na chese wonum age eye post no ede free Ghana nsem Ghana ha se num na sika kokko na busu pa na so no empanyimfo ya wonum ehwe sika kokko ho ensem so omayi mu ababonten ekire se efimpi mienu ene aduonu mienu mo no ya fe eno etwe mo no God who sensam no eya de Ghana yasa kwakwaje ye title ne se wiase nyina no ene esa wope oman ya sika kokko ebuso ye kan obedu be kontokwa wa akra betimi de abowa na cha se eyo oman Ghana eno enam so nte no ama ehyamude bi akoso ye ne nyina mu no wo mo se wo mo hwe se be ye sika kokko ho nsem no ebetimi egya ne naso na ebusua panyi pa ya wono wode wani ekire mu wo Ghana ha se no wono mu a wonom ehwe eyesika kokko ho ensem so wono etua no a president of the mines chamber no ono na odi atudwa se ena no adade esi ye won hyamude a wo mkoye ye na se no ekire se efimpi mienu ene aduonu ba komo no Ghana gold no also no eye 3.7 million ena yetimi enya ye na so fimpi mienu ene aduonu mienu mo no na chese ye free wo eye 2.8 no akwakodu 3.7 no wase we nyina no ehye kenente no ye mo abaso na ye fa ni titru ne kase no emo wonum a wo mutu eye illegal man e galamse nketwa no ai de aban age wo matom no ene wo mutu na kase no na we nyina no akwaye abakosem a ni titru wo mutu gold akase mo no eye ade a mfimpi mienu ene aduonu mienu sika kokko no se de sikoye no wonum aye amana broso a we ebi ensi ebi da enti we se nyina eye ensem da Ghana yatie ewo omemu hasenum Abraham mampani na dodan kwa kufu ato wo bebontoa na okasa Ghana ya fanhye ne sa na wo ka kire Ghana for se so onyane mu gidie no oto aba demand a
ɛne galamsey ku nyina da wɔbɛhwɛ na yɛkɔ ebrentuo ɛne yɛnsu a ɛsɛ nyina da wɔbɛma galamsey no abrase na community mining aba na bedi ahim ne saa yonti no wɔde se ɛyɔyɔ ɛne wɔbɛko tia galamsey ya na no mu ɛna nansan ɛnkane soafo a wɔhwɛ abɔdeɛ myansapɛ ɛne yɛ pɔtapɔta mu yɛdie soɔ Professor Frimpong Boateng ɛde bɛto dwa sɛ wɔhwɛ galamsey yɛdi a ɛyɛ abampanifoɔ no a ɛna galamsey no wokɔ a wɔn ɛna etuo ɛne ɔbobɔ odin no bia ɔmanfoɔ ɛna horo no na ɛnya asɛm ketewa koraa na ɛno akyire ɛna buroni fita efiri gyama aburokyima mu ɛsɛ wɔhwɛ deɛ Professor Frimpong Boateng ɛkeka no deɛ a ɛnya nokura todo ɛna papa yi wɔka ɛno ti buroni deɛ nokura sɛm ɛna wɔka no saa yonti no wabɛbɔ n'aba so sɛ nokura sɛm ɛna galamsey kun wɔka ɛde ɛfa ho na abra wɔne mpanifo ɛtwetwe nkɔmɔ abra di abasobodie ɛma no Professor Frimpong Boateng say ɛna ɔka ne nsɛm. The environmental situation in Germany, and when you invited me, I reminded you about the things that I learned or saw. In every German city, you find a belt of forest linking various suburbs of the city. For example, in Germany, you could walk from, say, Adabraka to the central business district, across to Osu or somewhere, all through forests that have been laid in every city. So everywhere is cool and is very commendable. You find young and old cycling, jogging, and at times walking off into some restaurants that are established in these forest areas. And so this is something that I wish that we could do in Ghana, planting trees, maintaining our forests, and then leaving gardens in our towns and our cities so that people could go there for recreation and for health reasons. Sometimes in Ghana, if a forest or a green area is left, they say, oh, why are you wasting the land? We should go and build there. Any awuti ye Professor Frimpong Boateng. So ensem no so enrada e no mamu no nyina eyisi wo se ye hwe se be ye ne ye kwa ye brento ye no atoto ape ama ye potam so no ene enframa kakra bi efa ya no ne ye dan egu fom enam so ema Michael na ye hwe japade ye hwe nipa nkwa no ye behwe ne yetimi aduadua enua ne bi ede ahya na Green Ghana Day no na enrada omaimu fa na nyina no ebi ekoso enam so ama asante mantem kropom ase no so no ye ye ho enfrim ye de ho edom Michael na nyina ye adwumadie no ye so ye di ntintima ewo mu na otekra rete brawe wo maso 242 abebi onyam kese asante meru a wono so de nanim onyam enso ekota adwumadie no echi wa bra wo kono na asante mantem so afo no onyam for Simon Semensa wono so etai kire so afo be de eche ye wo hwe ensa ase ene mu ododode so wono onyam for be to bio na wono so ene etitru bi no mu a wonom so edi etitima ewo mememu mu nyina no eyade a wonom eka ho bie na enu mu ena asante mantem so afo ye ro Semensa wode ensem dodo na etu dwa na ka kompanyi se agye no kwakwa enu Mobekaya about 2017 about 2018 you started clean and green ebi wo Ashanti region mo hwe akiyemi for no omo ye omo de no ebi wo no the current Lancaster hotel akiri ho no eduadua kubi ni nnua bi ho ufi na ba ko ye asafo ufri cement so edu wani ahwe amakum junction ho no yi ya sign ashasi bi na first no na ye clean and green see any clean green and beautify Ashanti nje has ye said you and what say mon fa money hwe ya se bi kura wo fa from Asquan Church e Kwanraga junction na bo nse median no o madua royal palm ho yerua oseche mesa abusia de bedia no we wo mudi ni sise Simon Semensa wono ne asante mantam soafo na abusia yekọ ekotie no no yetwa kasia ne so yada so aginam ewo Green Ghana ene ye wokọ mantam ene mensina hodo pi no a enua yi ekokọ so ama amanfo dodo no a ena eduaduaye na wodi wani echirem ewo pupuni mantam kropom enkranya Achimota Forest dumadie bi ekoso eho ena Chief Executive Officer Emma Forestry Commission enso edua enua ekakra ewo ho
engineer John Alote na ɛhɔ no deɛ sɛdeɛ eduanua no ɛkɔɔ soɔ no ɛnkane na 30 million ɛna na wodua na wɔdeɛ ɛso ɛpte ɛba 10 million ne nyinaa ne sɛ mfie pinu ɛne aduonu baako mfie pinu ɛne aduonu mmienu enua wodua yɛ no ɛna wɔne nam so ɛhwɛyɛ sɛ ayɛ yi a na abra wodua enua no ɛmrahyɛ badwani ɛma de hyɛ wɔ Ɔkankwe North abatoɔ ɛmpɛsoa so wɔno abo Teresa Ladi Awuni ɛnso ɛkuo bi na abra wodua enua no engineer John Alote ɛkasa kakra. This year we share a target now. They reduce the target for 20 million to 10 million. The idea is we are over 30 million siblings, and the expect is and then we are bet me ako share be 2021 and 2022 and tomba no first no ko inspecting your mediano and then omo for account for 2023 and you say but I say yet me should be an money and we are in Konongo we are not to go inspecting Anuti Achimota Forest dear what the Omadua no dada no onante so said the beya no omo said the nini esu etie na okone nante so na empo odua kakra edeka ho engineer John Alote wono na forestry commission o penny power dano ne na ikot Green Ghana de ho sensem ya ne nyina no ekwowie se Civil Contractors Association wonom eye akuafo ya enua pempin na ye diduadua no wo mo ena ya ns wo mo wi mo tutu dia ma ban ne nyina na ye contractor ya wo mo jo mo wi ano ma jo maketua na wonom ekire se aban de wonom eka ya kire se enya asem ketua na ne nyina mu no afi we se ye nura da Green Ghana de ba so no na wonom ehwe ne mu senka aban ne betua wonom ka na nka enua no wasam wo mo anase bi na wo mo de aba de amagana fo atimi etintim na so no wo kire se aban no wayi wonom ayipemu esan kaya wodi wonom tenanu ada wanfra wo mokora ya wasa akopɛ nua ni bia wasa ede aduaduo mema fa na nyina na no na wonom ɛfa ye wo asante mantama se no mo atwerɛfo ɛyɛ maame Gloria Amponsa wone Sompa kasefo ɛbɔ nkomo ɛfa ensemi ho a emu nkyeremu ya esipisi no maame ɛde ma yensei Afiji Ghana no yam say if you dey na you say enya dey be pass so kwani bia ni wa ye ti say ya frɛ no eti ni say emmas ale yen wan san say omo de krata every forestry issue ko dijai say my yen akuafo no contract bi but you yan ni say omo ye ni bi edidua eti no ema eti mu ye nya se ne na ti sade a omo ankasa opɔmɔfo omo de adwuma na hye wo ko amomaye esan se kana omo de ye ni ti ene ye gidie mu ne kire se omaye sa adwuma no Eka by a Seedlings Contractors Association nti ena watwa wonom ejasa no de okasa ye eye equalify ye wasante mantama se omutwerefo panyi Mame Gloria Amponsa woman bia ne puntuo eye nwumasua ne sayonti no aban bekɔ aban beba ene obehwe se de beye nwumasua ebegyina so ewo Ghana memha na womampani na do dan kwakufu ado ebaye no de aban dadafo no ababa beye ni ginada ena wotoa so ene school feeding program wotoa so a ne nei wode wani echrem ewo kofodua school feeding no ase ekɔ ase ema de sayonti no amampanifo ho wo mani abrese krodom ni nyina ne se ka hu behia kora se aban school feeding no wo betwa so efiri se esukufo no nyina tumi kofrifiri nyoma no de abaye aduane ansa no wadi na akoda ne ka e de ababeto wo so eno mu ena wode wani echrem ewo kofodua Kali schools waka wo ho abomu na most reverend Joseph Afrifaje kumodano no wode abetu dwa se ka hu behia ze school feeding no ye betumi atwetwa yitwa so na sa ekuo we na wodi dwumadie bi ewo kofodua wode ensem wo nyina atu dwa se hu behia se school feeding no ye betwa so akoda ne ade so a e de ama asukufo a ewo kofodua ene ne patamu reverend Afrifaje kum na no disem eni. On behalf of the Ghana Catholic Bishops' Conference, I want to say a big thank you for your leadership roles, and especially in administration, in the different educational institutions, as well as the TVET institutions or TVET schools. You play vital roles as far as that is concerned in the life of this country, this nation, and the church for that matter. Some of the challenges that you are going through, which
unfortunately, you're unable to even voice out because of fear of being. You are trading food items among yourselves. The one who doesn't have sardine, rice, will go to school A or B, and you borrow what? You borrow some. And the other one will do the same. And so food is being, as it were, cycled around just to be able to feed your students. So for penny I would Roma sorry ano ewo kofodua ene ena yekotie no nanu ache no ewo dwumade na se no mantam so afo wono ewo apoye mantamu set Kwame Echampon enso ekọ dwumade na se nanu the same any. Specific aim of the Catholic school depends not so much on subject matter or methodology, but on the people who work there. The head of the institution, therefore, Sompa plays a pivotal role among those who work in the school. In spite of the challenges you encounter in the execution of your duties, you continue to ensure improved performance of your respective institutions. And I want to congratulate St. Peter's Senior High School, Pope John, and St. Roses of Akwetia. You are really making us proud as Catholic schools in our room. To say that those that did not mention are not doing well. We are all doing well. But you see, as a proud Pescoba, Sperosa is my darling. I can't be an old student of a Catholic school. I am proud to state that Catholic schools are attractive and unique, not only for high moral standards, but also discipline and hard work. Apoye mantam so afo onimonyafo set Kwame Echampon ne ena yekotie ye. Afeya monra ensem foforo mu na aban no apɛ empanyimfo bi ya wonom ɛda eku a wapase be ya aban ne pese wakoto ade bi anase ebi opese woton na ade bi a wombetimi ahwe so ɛde ama no na ɛno ɛna emu empanyimfo no maba bonten ɛnam so mo ɛkyerɛ sɛ de keta hyehyɛ pro ye kanka dream die ne kanka ma ɛkɔso ɛwɔ saa ɛbia hɔ no ɛtɔ da bia ya na ani enyanti no wonom afa abɛfo kwan so na sɛ de wonom ɛba bedi wonom adwuma na ɛno mu ɛna panyin kwankyerɛfo abɛde ekyire ya wono ɛda procurement for no ano ye yewura Andrew Keba wono ɛne ɛyɛ mpanyimfo bi akwakoye nhyiamudie nenum die ne nyina mu no ɛyɛ enkyerɛkyerɛmu ya wode ma sɛ bɛyɛ akwanpa so no wonom bɛfa so ama saa nneɛma yɛ mpempi na ɛkɔ so a ɛnyɛ no ɛto ɛbɛtimi atwa na sɛ nhyiamudie we nyina ɛkɔ so ɛwɔ sunyane na ɛno mu ɛna wɔda nsɛmpi na ɛde kyerɛ yɛ sɛ de nneɛma esi kɔ no si ɛdada yɛn sa no ɛde fa bɛfo kwan so a ɛbɛyɛ de sɛbie so sɛbieku wobɛma sika bi afa ne nsase na kɛtahyɛ pro yɛ ne kanka dream dia pɛsi etu ase no ɛntɛm so yɛabɔ yɛ homɔden ɛtimi ayɛ ne saa. Ghana electronic procurement system abɛɛfo akwan so a yɛnam a yɛde yɛ procurement no procurement sɛ saban adwuma bi hia deɛ a na so pɛsɛ ɔtadeɛ a copy pɛsi mu anaasɛ ɔfrɛ amanfo mu hia na ɔmo aba bɛsi aka na ɔmo agye no sɛsi a no yɛnyɛ no ayɛ sɛ woba no ɔfice no abɛto no deɛ yɛ ne sɛ abɛɛfo afidie so ayɛ fɛ no electronic no ana ɔmo de ɛfrɛ amanfo no aba na ɔmo ayɛ nhwehwɛmu na ɔmo sɛ bi a wei ɔqualify na so ɔnqualify na ɔmo evaluation na electronic means na ankasa no ɔma saade award na so de ama nkrata na waba be do be so obesi dan a no abesi dan sɛ ka bi na auto a no supply sɛ road construction na abeye okay the ebesi aboga na sɛ ente first dia na bi a oba aba mo ofisa betena me beto we na bi ababu humi Ghana is the tense because I have a footman who mun pakron kwa oya de no so be your evaluation panel member and on the baby recommendation say what you mun pakron no Ewusia de yetini ken yewura Andrew Keba wono deputy director in charge of capacity development ye no ewo procurement authority wono ene yekokotie no na no si ya pe ena wono mom ko dwumedie na se no wono so de kakra ya woda na de ni sei ene wo kafae
Yeah, ebesua na efa kwan a efa so eye procurement ewo aban adwuma mu nka no na ye no manual system enipa horo bebre enso any interface of the system na we no utai ni say ye be fi intratasem no ho na ya limit senia nipa eba mu no sense nipa bebre eba mu a ifa eba mu na kululu ni sa ne manama no so ekoso enti sa electronic procurement system ebe yi sa manual system lefio na organizations share advance no enyina pese ye to bibi de ebo adwuma ye na e be fa sa 5 days ya ye di wa hase no system na ye be yisi no emuda wo chese ye ne suppliers omo de endro ebre ye ne other items no ha ye no mo na eye adwuma enti ebe ma ho say e bia so supplier we nipa ya all de niam we bre me no pp4 ya register no ya register no e wo aban de aba ne de nyame no kre e ba bebo adwuma no e no say ba say si paperless ye mpese be use papers na se fobi ma eno so bebo apa because by officer ye nyama be kwa mfa ye niam ngu mete sa ganet say procurement for say ko paperless e ko fa do ne na aban so mo de ba ne de nyame no ko mani che ho na ni je ho we say eye wono mu a eye bra procurement authority for mu de mu hia mu de nanum de hyehyɛ so osunyane no wo mo kwagye mu entity ni bi no ele yekotie wo mu yi twiro no aka sa de wanya manwia no wanya ama me asafo awurade Kristo sa na me danfiase wa mama mehwɛ me na we de wo kɔ bro ahafo osunyane a Presbyterian asɔre wo ho said the Bible twiro no kan ye no wadi so pepepepepe prison fo wo ho wakɔ wo mmoa ni nyina ene sɛ watua sika puduo Ghana sika 28,922 sɛ prison fo wadi emfinhia du wotwe ekɔ aduasa yemfa enyi wo mo ni nyina ne sɛ wo mo a ya jeli wo mo 3 months ekɔ 18 months no na watua sɛ sika we de ayi wo mo na panipa wo no na da Presbyterian asɔre Reverend Benjamin Apia abra wo mko ye na wo ye prison fo yi de afutuo etaato se eduru ba bia nkoda enhwe wo mu yie na won kwa so de ofa tworo no a ebabua ne yie pa e wo dada setrem na abra wo kɔ wo mmoa no Reverend Benjamin Apiansem a wo de eto prison fo no anim eni Presbyterian Church of Ghana, no, we have a social responsibility to the society. It's part of us. So we share your church history, provision of schools, hospitals, agri stations, among others. We are not saying say a last. There be a better say an annual ritual be amaye. Na yenisa na yemfo so munko di bone ne metuas kanyom. Be wo hwe nkwale a ebi no 18 years. To us as a church, to begin life at 18 from the prison there, they are going to be hardened criminals. So for penny and no and Presbyterian sorry wadano bro for Reverend Benjamin Apia na some okay and say baya brano afibia no obekwa prison for moi na enkoda wadi efisia edu wotwe ekona bia saso no wobehwe na wayi wo mafiri prison ho efiri se eho enye wo mfie eho enye ondabre na mom wobehwe wo mu abraboye enti brano afibia no wobehwe na kwomumwa enu akirei na a prison for Presbyterian for ko mumwa yi wo kire eniso eni aseda ema won fine 20 million. Now, any meeting say meet me. Fine 20 million. Now, any meeting say meet me and that's what class. And I'm working say Mr. Yankupon say we should idea software and I saw my baby. Now, they won't pay say Yankupon to we cannot do anything without the meaning for say as a ton say higher them prison idea baby a higher them enti senka nipa da sani utimi be fasa ha wonum the meka chimi nwan mo maka obi a onya fasa ha wen bi nse omo ne homode na ba ne mba sa ha wen a prison for dada pa approach ayi wo mo na sabre wo kire ni so edema Presbyterian asore no afeye ko azim ene ne importam na wonum edifish ho adwanom wonum enkabom ko ena ekase wonum babonten ena wonum eseye Rajon Dramani Mahama Frankatu ni demandisi amanyoko wane NDC amanyoko ni mpanyifo nyina sada Roma wonum hwe na wonum epe obi amana boye rajedi amachidomu a womo empa obi asejem nana opoku ajiman ya chese fipi mienu ni aduonum no ye rajedi amakofa do na wo body
dom na enu no na panyi pa ya wono wo de wani echremu wo Axim ne potam a waya branch women's organizer edema NDC amanyoko no mami Mavis Coffee woni sentrefo bonkomo ma ensem ne sade wo se eka no fa ye no yenkotie bi mra onam nya maame na opoku agema onu nti na na medoma ya frɛ sentrefo ha senti ne de yini maame no mbɔden ba so ɔne yam pa mahama ba obotum wa boza manyan mbesiafo dɔm no ɛfa adwuma na yɛyɛ ɔno nti na na medo ma enede yɛne abere papa ɛbɛfɛ nsamtrafo ma waba na yɛne na di nkita ho yɛne nkɔmɔ yɛre di hwɛ no me de obɔkɔ akyiri ɔno nti na yɛafrɛ nsamtrafo ne dan yɛpɛ dɛ yɛ maame na opoku agyema yɛne no yɛn papa mahama ne running mate Ebusia de yɛte ne nkan Mavis Coffee wano na branch women's organizer edema NDC amanyoko ni fa ye no wɔ Axim Empotemo College of Education St. Louis eno was atema tem kropo kumase na wasem wa wode eto aban enim enyina ne se esan se wo pasema ka che nyame na ka che mframanti no ene wode soma se ye ka che na do danko akufo ado adaworo ma won mra won sra bam na won maboabo mo na se wo ba suku mu ho a double track oye bi ewo ho a eni kwan se eba sa akora eno ti adan eho akwatwe ede amawo mo baabi ombeda baabi omo besua de eno te hu behia se aban ebekọ wo mo saa emoa no na bra wode dwumadie we nyina da eto aban anim no management member Mr. Benjamin Sa and the dance we nyina da edi hwe college CCC ana ye baabi a enkwala ne da no ye house of residents no no so sa because ye call B.Ed system no na ye 2018 ye started B.Ed system no ye 4 years and enkwala ne ye ana na ye dan ana wo ho ana wo mo use ni kan no na ye 3-year program nti ye call 4-year program no enkwala na boro ye so ama baabi a wo mo beda no aye problem kakra ama college no nti wo hwa say no no mo friend double track ewo PSHS no no ebi ato ye wo hwa every now and then these are 2 cohorts and a school mu has management member ewo St. Louis College of Education Mr. Benjamin Sanu si yepe asukufo ya sebe producer wo mo ade akohia wo mo na double track abeto wo mo esumu no ayabra hosem ama wo mo so ekansem kakra ekire aban teachers na ebebe emu teaching and non-teaching staffs umaye bebe ne dia boy isene graduate a ye de o masipi na show mbose seni o musi church wo school mu an ye so ye de sa entity e panel so be kwa kwatete nkra na o mo share asem na se students o mo share asem ye be hwe se jumadi a o mo ne ye fe mo abra e wo school ye be da sa jumadi na di pepe o kwan so nkoso ama ebi so ayede abeka ho amedon masi mi o mu anka penso ameju mi enju achachefo a womo yede womo efa titie mu na wo bewie sukuu no kura no ekire ni so kakra ede ma chichafo a wo kire womo ade na empo kura no wo hye bose womo so bekọ abonten wakọkira ade na nkoda 7 producer dachi akwama no mpanifo firi wa oba besi wo manan no womo so ebekire ade na womo so abaye amintini ene atwetwewuru na seyada na NCA4 wonom ne wo ma omoma ye eye tetefon eye simi bi ema yetimi ekasa no wonom ede ebreba ya se ye hwe na sim no yentimi register na so beto ne no Ghana fo bi wo ho aso de bi wo so ho a enye wonom aso de nemom Ghana card a wonsan kan ye no enu nti na ama na ba ne san nam so nti no ye kasa ni padodo na ho a wo sim card ye twetwem na enu ne nam so amadom kuma ya wonom mrahye bedwam wonom so etimi aye centrefo nhia mu kire se NDC amanyoko ni sa babie mu a wa ye twa ose mu bia no ye besa a register ne kama ede amount na onimonyamfo Samuel Nate George wano deputy ranking member ewo bedwako ye nkitahudie eso ensem no mo hwe so ewo mrahye bedwam wano enagire mu a wone ensentrefo ebo nkomo yi. It is not true that they are using this to fight crime, because don't forget the Ghana card fundamentally is flawed. And that's why we have served notice that the next NDC government
we'll do a proper re-registration of SIM cards, which will not involve you having to go and queue in telecom offices, but we will do a proper re-registration of SIM cards. Ebusiana just say Yaro Sam George ena wono yakokotie den kan say NDC babie ma mbehwe say obi a twa ne SIM card mu bia no ombe no maye ne ye de ama no Sompa FM yatwa kasiane so na ye de amamo a ebra no bra no private school for no dodo no afra no international school no ya na wodi agropa na epepi no ya na baba yara sports stadium ena dwumadie we ekoso nanso afidie wode babantuma astrotef no so ni nyina eye boa baba yara fo atwitwamene boa woje wo no ntino na ehu behia se wode babantuma na wo binim de ekoso bayira homam ama bayira amo akese koda bia se bempradua san koda bone wo munika deda wo moto no ebo wuram ba kura enkodai edi wo mo agro ekose dwumadie no kura na chachefo mpanifo a wo ho ekasa kakra senne ye entwa ye kwakra Abdul Salam ena woni yen etwetwen komo competition ekoso ya nti ba ta je se match ne koso na nam te se mo se yo kola ni bi area boys ni bi a che mo gbogbo ti e kwa de ba se ba bi se de ti a yo kola na ya nti o mo gbogbo nti na ba ko threaten ye headmaster a ba be bona ti mi duru ono na mi pia ni so yo kwa chiri ti mi pia ni so yo kwa chiri na ba ko ojina mechi e de bo e bo no the moon and so on my coffee area boys in the mode second and the bank team and it is the minute we pushing so on to headmaster on the only which might recognize and Abdul Salam ena de course wo nyina wo bantuma astrotef no so no wadana di ede akire Sompa etiefo no na de na wo ye witness anana ni kotua wi si ne hwene santemo na ogina ho no enso kasa kakra but your boy do almost boy no le ba toilet rule and le ba boy and yes I mo sama and na twetwe su second audio cruise yes I do to nja sa do nja a zero cruise ba be there be and some wa ekọ so e wo bantuma astrotef wa bra private school for no wo mudi wo magro na wo mo ekọ se no wo mo ene na yikotie ye no Abusia yetua ensem no so emfa emamo ye kasa ya no pensioner bondholders forum for no wo mo brady brain nyina no mo koto mo hugu sika sama so ye ho nyina no ene se wonom kire se wonom sika bi yade akwakokam ya bo ho nsem dawura de akyeremo na ye kasa de o mababonten ye wonom kire se aban no wa ye hyehyeye bi ye ne nyina no wa hya ase a wo tuatua se sika no na enumu na convener de ma wonom doctor entry brano no ene ne sentrefo ebo nkomo na wo kire se ye kasa de aban no ayadom ya aban no wa hya ase a kire se kakra no wotimi de ma wonom na ne nyina mu no wo ka kire aban se wa hya ase no wo fa nkwa wie awieye panya sapa dia wan hwe ya wonom besa akwati wo mo ho de agumu ebiem bra doctor edu anane entry convener de ma ekwe wo kasa no abusia yenkonkotie nanumu asem ni bi. It started and it's ongoing. Now you see, we have laid out our own plan of action, and we have said that the coupons and the principals are always due on Mondays. So each Monday, less of course, some Mondays, if the government didn't issue bonds on a certain week, in the weekend, then at some point, a Monday will come without any coupons being due. Otherwise, if everything has been issued, bonds have been issued every week, then every week there will be a coupon which is due. So Mondays, the coupons will be due, either one or two. In some cases, even about 4 will be due the same day. The principals will also be due on Mondays. So what we have said is that Mondays, when the coupons or the principals are due, we would expect government to pay. And if government is going to pay, we know that if the instructions are given for the payment, by Monday, Tuesday, Wednesday, we should see the payments coming through to individuals. Ebusia doctor edu anane entry where convener
Edema Pensioners Bond Holders Forum no ena yekwo ekotie no no yenyina asenom na yenamo asese wonya brani adaje etie ensemi yefase da kese ma Ira Sante Eboa Benedict wano ne semufo panyi afa news crew ya wano me Sompa 93.1 kase dem sunyane so Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no machia minimo nana eni siemu nyina no yebeda wonom ase ena enkranza Sompa 90.7 wonom so nyina eto kase ma de shed ye wachichi eni pinche ye aso etimi etibi Buffalo Soldier wono ena etwa ye edefa Facebook YouTube ema wote yenka ewo online ni nyina mididi wa hine ire ma me afia yeboa esiama ena no pe me ni nua bema o se ya abuaje fosu yani ade ensam ne basomo ya sorry so ma me pokuya ha ewo boshan ampa ba me Mami pokuya boshan ampa ba me ye rajo ewa ya wodi ni dwuma ewo Daily Guide newspaper dwumakuo ni mo ne na prekope eno no nana won fa ye dwumadie ni tituru ene kase anopa de en emfa ni agorokra eno nte no ye mawo ache ene anopai ye nim se Nyankopon adum te no wo ho eye ebusia ye sorry so na eye Ghana Fapim dwumadie no nana ya oboama Libya Boga watimi ede ensem no de ekoso ewo mamu nyina no watimi ede abreye yenko na omefa edwa no